zamuka wina kono Mashimeshi kuri makofi mengi kwa Mungu wetu. Imana yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuishi. Imana yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuishima. Amashimeshi hiyo maana yake. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo ni wakurikira Imana. Nimekuletea neno linasema ukimfuata Mungu izoguhahuba, itakupatia mahali pa kuishi, iguhe n'ivyo urya, ikupatie hata chakula. Nicho kimenyetso ugiye kubona wewe wakurikira Imana. Naona unaenda kupata umefuata Mungu kwa jina la Yesu. Ushobora gukurikira Imana utazi ibimenyetso vyayo. Inawezekana ukafuata Mungu na hujajua dalili za Mungu. Utararonka uba, kabla hujapata sehemu ya kuishi, utararonka na kushira mu mufuko, kabla hujapata pesa za kuweka mfukoni, utararonka n'ico ukora, kabla hujapata kazi, uzubwire mugenza wati nakurikiye Imana muga ntiranyiyereka. umwambie ndugu yako nimemfuata Mungu lakini sijamuona ana kwa ana. Imana ikwiyeretse, Mungu kama anakuonyesha, uanza gushira akantu mu mufuko, unaanza kuweka kakitu mfukoni. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tunaenda kusoma neno la Mungu. Amatishe duhamagara Theogene hariya. Alafu tuite muimbaji Theogene. Iki ni gihe cyo gutabagwa n'Imana. Hii ni siku ya kukombolewa na Mungu. Hanyuma natwe tugende tutabara abandi. Alafu nasi twende tusaidie wengine. Si gihe cyo kurira, sio wakati wa kulia, si gihe cyo kwama twisonze, sio wakati wa kukamata mafungo, ni gihe cyo kurya samaki, ni wakati wa kutumia samaki kwa jina la Yesu. Umuntu aravuka yisonzesha, mtu anazaliwa kikamata mafungo, akazorinda apfa yisonzesha mpaka nafariki angara na kamata mafungo. Iyo Mana waba warayibonye? Huyo Mungu takuma umemwona? Imana iyo yakwiyeretse, kama Mungu amesha kujionyekania, nta mafungo arahagarara. Hakuna mafungo yanakoma. Igihe cyose uzokwama uri kurisonze, wakati wote utabaki ukikamata mafungo, uzomenya ati Imana yinumiye. Ujue Mungu ushobora gusenga Imana ikihoza. Utaweza ukaomba Mungu anakaa kimya. Ushobora gufukama Imana ntize. Utaweza ukapiga makoti lakini Mungu asiji. Itanguriro Mwanzo 2:2. Twese duhagaze, sote tukiwa wima, muricara mukanya, tutaikaa kwa muda ujayo. Murongo wa 15, mstari wa 15 n'umurongo wa 16 hadi wa 16. ukije ukugomba. Turasubiramwo, tunarudi tena 15. Wohora agira iki? Wohora Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo. Ngora Imana wajana wewe uno munsi ni wagomba cyane mu nkomera Imana. Nkomera Imana machina. Wimujana ngora Imana ngwajana uwo muntu muri ryato. Eti Mungu akampeleka mtu kwa ile bustani. Tongo ryiza Eden, Bustani nzuri ya Eden. Muri ryatongo rya Eden ngwaririme alizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu atigiti cyose cyo muri iryo tongo ukirya ukugomba. Ngora Imana yaguhamagaye yaguha n'ivyo. Mungu alikuita akakupatia. Ira mugenza wati kimenyetso cha mbere nukujya mwisi. Mwambie mwenzako harama ya kwanza alikupata chakula kwa jina la Yesu. Kimenyetso cha mbere wahamagawe n'Imana uratamira. Harama ya kwanza kama umeitwa na Mungu unapata chakula. Ikimenyetso cha mbere urajya. Harama ya kwanza unakula. Habo karirimba ati warakoze Imana. Alafu naimba asante Mungu. Iki uchisonze. Wakati ungana unakamata
mafungo, igihe utaratamira, wakati hujapata chakula, igihe utararonka akantu, wakati hujapata kakitu, igihe utararonka uba, wakati hujapata mahali pa kuishi, umenye ko urabe neza. Ujue tazama vizuri. Urabe neza. Ujue utazame vizuri. Tugende ngaha 6 7. Twende hapa 6 hadi 7. 7 ku murongo ngaho, umurongo umwe wonyine wa 5, mstari mmoja tu wa 5. Tuce tuzinga Biblia zacu. Alafu tufunge Bible zetu. Uhoraho Mungu abanza kujana uwo mukozi akaanza kupeleka huyo mtumishi wake, aramujana mushira muri ryato, akampeleka akamuweka kwa ile bustani, itongo ryiza, ile bustani nzuri, amuha n'ibiti vyose nguzutamira urya, akampatia vimti vyote wanakula. Yuri kurajya uramenya ko Imana yagize neza. Kama unatumia chakula unajua kama Mungu ametenda vema. Iyo wambaye neza uramenya ko Imana yakugiriye neza. Na kama umevaa vizuri umependeza unasema Mungu ametenda vema. Hari ibimenyetso biranga umukozi w'Imana. Kuna alama zinaonyesha mtumishi wa Mungu. 5 Nuko Nowa abigenza nk'uko Uhoraho yari mugeze vyose. Baza mugenzawe. Swali rafiki yako. Uko Uhoraho yabikugeze ni kubikora. Jinsi Mungu ameyakupa ndivyo unayatenda. Hari abantu muza muhenda abantu. Kuna watu mnakuwa mnadanganya wengine. Gwema Imana yakoresha bakera nuno munsi nitwebwira kirakoresha. Mungu gisa alikuwa anatumikisha wakale ndivyo ilikuwa anatumikisha watu. Lakini Rutu ngo abigenza neza, akavitumika vizuri nuko Uhoraho yabimuhaye. Uno munsi leo hari abantu birato bihererako. Kuna watu viato vinakwisha. Ngo Imana ngo ntigitabara. Eti Mungu hatendi kazi. Twumvise hariya ngo inzu y'amakaro ni. Tumesikia kule nyumba ya karo imeshajengwa tayari. Ngo yari yabibwiwe kera. Amekuwa ameambiliwa zamani. Hari ivyo yategerezwa kubanza gukora. Kuna ambavyo ilikuwa inabidi aanze kutumika. Ntabwo uronka inzu y'amakaro atacurako. Huwezi ukapata nyumba ya karo japokuwa hujatenda. Ntabwo uzoronka imodoka atacurakora. Hutopata gari japokuwa hakuna kitu umeshatenda. Ntabwo uzokurira indege. Hutopanda ndege atacurakora kabla hujatenda kitu. Twumvise Noa. Tumesikia Nuhu. Wabigenza neza. Akavitumika vizuri. Vyose. Yote. Hatana kimwe akuye. Bila kutoa kimoja. Nuko Imana yabimubaje. Jinsi Mungu amemwagiza. Zohura n'abantu ngo n'abapastori bambaye ibikoti vyaheze. Takuta wachungaji wanavaa masuti ya kuisha. Ngo ni ku Imana ngo eti ndivyo Mungu alivyo. Arafata ivyo Imana yamuhaye. Akakamata yale Mungu amemkabidhi. Akabikubitamwo kabiri. Anapiga mara pili. Imana yamubwiye ngo ntugi ca 10. Mungu anamwambia usitumie sehemu ya 10. Yaciye akijya. Hapo tayari ameshakula. Imana yamubariye ngo wirinde. Mungu amesema ujiazari. Ukunde mugenza nk'uko ukunda. Upende rafiki yako jinsi na wewe unavyojipenda. Agacagenda kugurura ishengera akarigira iboti. Anakwenda kufungua kanisa na kufanya duka. Imana yamubwiye ngo wubahirize umunsi w'isabato. Mungu amesema uheshimu siku ya Sabato. Kacho sanga ivyo ntacyo bimubari. Unakuta hayo hayamwambii kitu. Ivyo vyose ubona bishikira abakozi b'Imana. Hayo yote tunaona yanafikia watumishi wa Mungu. Babifisemo uruhara. Wamuhemo Shabana lengo. Ariko turumva ngo ariko Noa. Lakini tunasikia lakini Nuhu. Ngo abigenza neza. Akavitumika vizuri. Uko Imana yabivuze. Jinsi Mungu amemwambia. Hanyuma ibintu bigenda neza. Alafu mambo yakaenda vizuri. Uno munsi. Sasa leo. Abantu bararuhiye mu nzu zimwe. Watu wanachokea ndani ya hekalu la Mungu. Imana ikubwira ngo uzinduke ukaza saa 6. Mungu anakuambia uje mapema unafika saa 6. Imana yakubwira ngo izohezagira ibikorwa byo mu maboko yawe. Mungu amesema tabariki kazi ya mikono yenu. Wirirwa wiyugaraniye mu vyumba vy'amasengero. Unashinda kujifungania kwenye vyumba vya maombi. Imana izobicisha mu mabati. Eti Mungu atapitisha kwenye mabati. Tewe Imana imuhezage. Tewe Mungu ambariki. Ubafise alimentation ikome. Hivi kona duka kubwa. Yandizeko ngo duka sinzi ngira tewe bose babireba.
namubwiye ati Theo ugiye kuba umudandaza. Nimemwambia Theo unaenda kuwa mchuzi. Uzora urangura mu Bushinwa. Utakuna arangwa huko China. Ugenda kuririmba hari uzuranguye ko. Unaenda kuimba kule China unakuwa na mizigo. Kandi ugiye kubibona. Tena unaenda kuviona. Noze namubwiye ati titega gutabarirwa mu ndirimbo gusa. Usitegemee kukombolewa kwenye nyimbo tu. Uragiye gutabarirwa mu kudandaza. Unaenda kukombolewa hata kwa uchuzi. Uzova ngaho utwaye umugisha wuguruye yindi alimentation. Utatoka hapo kipeleka baraka ufiku unafungua nyingine duka. Isayi naramubwiye ati dandaza. Isayi nimemwambia chuza. Numva hari umuntu yaragwaye umutima. Kuna mtu alikuwa anaumwa roho. Avuga ati agatobe kankijite nakaguriye kwa Isayi. Akasema kamtobe ambapo kunywa nimekauzia kwa Isayi. Ujya muntu yakize Imana igiye kumukuzamurira. Yule mtu ambaye amepona Mungu anaenda kukuinua kupitia yule. Wa mateka ya wazoba yahe. Azoba yahe. Yatakuwa ya wapi? Unamunsi abakozi b'Imana barabunda hariya mu ishengero. Leo watumishi wa Mungu wanaenda wakijificha ficha ndani ya makanisa. Wakaguma baraba ngo hinjiye ngahe. Wanabaki wakitazama pemeingia ngapi. Ntabwo Imana yaduhamagaye. Mungu hakutuita ngo tujye ivyo mu ishengero. Kusudi tutumie yale ya kanisani. Imana yaranabivuze ngo muzane ngo bigira 10 n'amashika. Mungu amesema mulete sadaka hata sehemu ya 10. Ngo kugira inzu yanje yame mwivyingi. Kusudi nyumba yangu ibaki ndani chakula. Ni jewe wo kubizana. Ni mimi wa kuleta. Si mwebwe bo kubinzani. Sio nyinyi wa kuniletea. Nanje ndazana. Nami naleta. Kugira babandi baje. Kusudi wale watumie. Ira mugenza ati wori mu miliyarderi. Mwambie ndugu yako wewe ni tajiri. Wewe nturi wo gufashwa. Wewe sio kusaidiwa. Wewe nturi wo gufashwa. Wewe hauko wa kusaidiwa. Ariko uri wo gufasha. Bali ni wa kusaidia. Imana igiye kuguterura. Mungu anaenda kukunyanyua. Ugenda ufasha abazungu. Wewe usaidie wazungu. Wewe gufasha abanyamerika. Wewe unaenda kusaidia watu wa Amerika. Wewe gufasha abongereza. Wewe unaenda kusaidia watu wa huko Bongereza. Abantu no munsi yerekwa ryarazimiye. Watu leo maono yamepotea. Ngo barindiriye ngo abazungu baze kubafasha. Eti wanasubiri wazungu warete msaada. Bahagaze mu bivyagirire gato. Ambao wanasimama mketi kidogo. Na Theo araza mukanya. Theo atakuja baadaye. Numva Imana impaye irindi yereko. Nasikia Mungu ananipatia yangine maono. Nagiye ahantu. Ameenda sehemu. Numva ngo amahera y'u Burundi yarataye agaciro. Nikasikia hela za Burundi zimepoteza thamani. Ndabwira uwo muntu ati ntayere kufisha. Nikamwambia huyo mtu eti hauna maono. Igihugu cy'u Burundi. Nchi ya Burundi. Amahera yao. Pesa zapo. Arusha agaciro amadolari. Ana thamani kuliko dola. Ariko kuko utabizi. Lakini kwa sababu huyajui. Uvuga ngo yataye agaciro. Wewe unasema yamepoteza thamani. Ugiye Dubai. Ukienda huko Dubai. Ukinjira muri restaurant. Unaingia kwenye restaurant. Ugakomanda uduharage n'umwumbati. Unakomande maharage na muhogo. Uri dolari 30. Unakula dola 30. Idolari 30. Dola 30. Kuduharage na kumbati. Kwa tumaharage hata muhogo. Izo dolari 30. Izo dola 30. Ziri hafi mu bihumbi 200 by'amarundi. Ariko ino. Lakini huku. Ibihumbi 5. Ni 5,000. Baraguha ibiharage n'imyumbati n'inyama. Unakula maharage na muhogo hata nyama. Mugabo uri kuvuga ngo amahera Burundi yataye agaciro. Alafu nasema eti hela za Burundi zimetupa thamani. Genda no muri Tanzania. Ingia hata Tanzania. Mu Tanzania ringa. Tanzania yuko hapa. Muri restaurant. Ndani ya restaurant. Agaceri. Mchere. N'ibiharage. Hata maharage. Ugakomanda n'inyama. Unakomande na nyama. N'ibihumbi 30 by'amatanzania. Ni 30,000 za Tanzania. Mu Burundi. Hapa Burundi. Amatanzania ibihumbi 30. Wa Tanzania 30,000. Harimwo ibihumbi hafi 70 by'amarundi. Kuna 17,000 za Burundi.
none twebwe muri restaurant haki nyama ya 5. Lakini sisi hapa Burundi mu restaurant una komande nyama ya 5,000. Ibiharage n'umuceri vy'ibihumbi 3. Wari na maharage 3,000. Vya bihumbi 30 vy'amatanzania. Zile 30 za Matanzania. Uzoyarira indwi yose. Utazitumia wiki mzima. Ubu muri ko muraza ngo Burundi burakira. Hivi Mungu mnakuja eti Burundi tuko wa maskini. Dukorera Imana Burundi twarahezagiye. Tutumikie Mungu maana Burundi tumebarikiwa. Mu Buganda. Huko Uganda. Muri restaurant. Ndani ya restaurant. Urira ibihumbi 50. Unakula kwa hela 15,000. Za magande. Mu Burundi ni amaganda harimo ibihumbi 100. Burundi wa magande piko 100,000. Mu Burundi ahantu muri ville hazimvye. Burundi huko town mahari pako juu. Wiyarurira ku bihumbi 20 vy'amarundi. Unajipakulia kwa 20,000 za marundi. Burundi rero ni igihugu ciza cyane. Burundi inchi nzuri. Burundi ni igihugu Imana yahezagiye. Burundi ni inchi Mungu amebariki. Nukubukunda. Ni kupenda inchi. Hama tuce dukunda n'Imana. Alafu tumpende Mungu. Hama tuce dusaba matongo mu Burundi. Alafu tuombe maparsele ndani ya Burundi. Ntabwo nzokubaka inzu hanze y'u Burundi. Siwezi nikajenga nyumba huko inchi ya mbali. Mu Burundi ni heza. Maana Burundi ni inchi nzuri. Ngo ariko Noa. Lakini Nuhu. Ngo abikora neza nk'uko Imana yagize gute. Akavitumika vizuri jinsi Mungu amemfanya nini? Ngo yabimuhaye. Amempa. Kacusanga rero ngo umukozi w'Imana. Unakuta sasa mtumishi wa Mungu. Ukwezi kugahera. Mwezi unaisha. Ukundi kukikubita hasi. Na mwingine unajipiga chini. Utariye n'agasamaki. Bila kutumia samaki. Amukachucha nguru umukozi w'Imana. Alafu naenda eti uko mtumishi wa Mungu. Utariye n'akaburusheti. Bila utumii nyama. Utariye n'udufiriti. Bila kutumia firiti. Imana ngujana wa muntu muhitongo jiza. Mungu akapeleka yo mtu akampatia bustani. Rabi ingene uri kurabigenza. Tazama jinsi kunayatenda. Rabi ingene uri kurabigenza. Tazama jinsi kunayatenda. Ni wabona uri kubigenza nabo hindure. Ukiona kunatenda vibaya ubadilishe. Abakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Ni twebwe dutegerezwa kuba karorero kabandi. Ni sisi tunapaswa kuonyesha tabia nzuri wengine. Tuje gushinga naye. Twende kutoa ushuhuda. Ati Imana dukorera irahezagira. Eti Mungu ambaye tunatumikia anabariki. Imana itanginja. Mungu anatoa chakula. Imana irambika. Mungu anavika. Imana itanga vyose. Mungu anapana vyote. Ukitaka pesa nagupa. Ushaka mafaranga raguha. Nta gikenye ku Mana. Hakuna ambacho kinakosekana kwa Mungu. Iyo Mana twakurikiye. Huyo Mungu ambaye tumemfuata. Ntabwo ari Imana y'utujambo jambo. Siyo Mungu wa maneno tu. Saba icyo ushaka cyose. Omba kile ambacho unataka chochote. Ijambo rirambwira. Neno linaniambia. Ngo ni waba mu Mana neza. Etu kiishi ndani ya Mungu vizuri. Ngo amajambo y'Imana akaba muri wewe. Maneno yanakuwa ndani mwako. Ngo usaba icyo ushaka cyose. Omba chochote ambacho unapenda. Ngo kikuberacho. Basi kitakuwa hivyo. Tuko pamoja. Turi kumwe. Kwa ndiko ndababwira uko. Kwa sababu niko nawaambia hivyo. Ana n'utwenga. Hakuna wa kutabasamu. Uyo Mana sutujambo jambo. Irera ni Imana igitangaza. Irera niyo Mana sutujambo jambo. Irera ni Imana igitangaza. Irera. Imana imaze kuguha igitangaza. Mungu amesha kupatia muujiza. Imana ni Imana y'ibitangaza. Mungu ni Mungu wa muujiza. Ariko kubera besha bigishije. Lakini wengi ambao wamefunzwa. Babigishije kwirirwa mwiyugaraniye mu vyumba. Wamewafundisha kubaki mnajifungania ndani ya vyumba vya maombi. Ngo Mana duhe inzu. Eti Mungu tupatie nyumba. Uko muryamye mu nzu. Unabaki unalala ndani. Mana mimodoka. Mungu nipatie gari. Ngo izo zose ziri muri vile niza bakijiji. Izo zote
zote ziko ndani ya tauni ni za watu warokole. Ko dusenge tugira gute? Eti tuombe tukifanya ni wewe wirirwa wiyugaranye ngo tuzoza kurondera ngo ivyacu. Wewe unabaki unajifunganiana eti sisi twende tutafute kusudi uje utumie yetu. Bizoguhanga. Yatakusumbua. Uno munsi leo kubera Imana bakorera tayo bazi. Kwa sababu Mungu ambaye wanatumikia hawamjui. Babonye umuntu aguze imodoka nziza. Wakiona mtu anauza gari nzuri, bamwita umufirimaso. Wanamuita mwenda kuzimu. Ndababwira ukuri. Nawaambia ukweli. Mu kuzimu, kuzimuni nta kintu kivayo. Hakuna kitu ambacho kinatoka. Nta n'urajayo. Hakuna hata umoja amesha kwenda eko. Uwagiye akavayo ni Yesu wewe. Yule ambaye amekwenda katoka ni Yesu peke yake. Ikuzimu, kuzimuni hari abarozi baguruka. Kuna wachawi ambao wanaruka angani. Yinjiye ngana hapfayo. Akiingia hapa hatoki. Mugikijuju, lakini kirofa kibonye umuntu afise amahera menshi, kikiona mtu iko na pesa nyingi, ngo yakuye kuzimu. Eti ameyatoa kuzimuni. Ngujya muntu aje kuzimu. Eti yule mtu ni Freemason. Uwo muntu ni kijuju nta na kimwazi. Huyo mtu ni mjinga, hajui hata kimoja. Amahera navi kuzimu. Pesa hazitoki kuzimuni. Kuzimu kurakorana na berbe. Kuzimuni panatumikana na berbe. Amahera yose akora mu Burundi. Pesa zote ambazo zinatumika kwenye nchi ya Burundi. Amahera yose aza mu Burundi. Pesa zote zinakuja ndani ya nchi ya Burundi. Zica muri berbe mu banki nkuru y'igihugu. Pita kwenye benki kubwa ya berbe Burundi. Naho ugurira itongo umuntu. Hata kiuza parsela ya mtu. Ayajanye muri banki. Akiyapeleka huko banki. Aruhukira muri berbe. Ni lazima ayatie ndani ya berbe. Ariko no munsi. Lakini leo hari abantu uzosanga ibirato vyaraheze. Kuna watu takuta viatu vimesha kwisha. Wabambaye neza n'abafirimaso. Eti wenye wanavaa vizuri ni wafrimasoni. Umuntu yabura amahera yo kugura igitenge. Mtu akipata pesa ya kuuza kitenge. Urabona kile kitenge cha naka. Eti unaona kile kitenge cha furani. Ngo kivi kuzimu. Eti kile kinatoka kuzimu. Wija pana ari kuzimu. Eti ile suruali inatoka kuzimu. No munsi huzu ibijuju vyishi mu murongo. Leo panajaa viwerewere vingi. Amahera. Hela. Ukorera Imana ikaguha umugisha ukayaronka. Unatumikia Mungu, Mungu anakubariki, unazipata. Ntabwo ni wakorera Imana mukuri ntabwo uzopfa udatunza amafaranga. Ukimtumikia Mungu kwa haki na kweli hutofariki bila kupata pesa. Ntabwo uzopfa utagendeye mu modoka yawe. Hutofariki kabla hujatembelea ndani ya gari lako. Ikigusaba ambacho Mungu anakusii ni guhagarara neza. Kusimama vizuri. Ukorera Imana mukuri. Unatumikia Mungu kwa haki na kweli. Ukorera Imana. Umtumikia Mungu utaraba naka. Bila kutazama fulani. Utaraba pastori naka. Bila kutazama mchungaji fulani. Hari abantu benshi. Kuna watu wengi bazimiriye mu vy'Imana. Wamepotea ndani ya kazi ya Mungu. Nagoma ndababwiza ukuri. Nimelitaka niwaambilishe ukweli. Mu mashengero menshi. Ndani ya makanisa mengi. Kubera kutamenya ukuri. Kwa sababu kutokutambua ukweli. Kubera kutamenya ivyo basaba. Kwa sababu kutokujua yale ambayo wanaomba. Abantu bakenye benshi n'abasenga Imana. Watu ambao ni wamaskini ni wale ambao wanaomba Mungu. Abantu bakenye. Watu ambao ni wamaskini nabitwa abakozi b'Imana. Ni wale ambao wanaitwa ni watumishi wa Mungu. Nukubera iki? Kwa sababu gani? Bakurikira Imana batazi. Wamemfuata Mungu ambaye hawajui. Iyaba uno munsi bari babizi. Laiti siku ya leo ningekuwa wanajua hayo. Yabanza gufata Imana. Angeanza kumkamata Mungu. Akavuga ati ntabwo ngiye kuba umukozi wa utarama ikimenyetso. Akasema mimi sikuwi mtumishi kabla hujanipatia harama. Ndakeneye ikimenyetso. Ninahitaji harama. Mose wa mbere yasabye ikimenyetso. Moses wa kwanza ameomba harama. Arasaba ikimenyetso. Akaomba harama. Ati ntabwo nje imbere ya Farao. Akasema sintoenda mbele ya Farao. Tama ikimenyetso kabla sijapata harama. Saba ikimenyetso. Omba harama. Uno munsi ngo Imana iravuze. Leo eti Mungu anasema. Ngo genda muri Tanzania. Eti ngia huko Tanzania. Uje
Nubwiye ati nareka mara kumbwiye nje muri Tanzania. Sememe Mungu, mbona unasema niingie Tanzania? None ma passport na passport ngire. Nipatie vitambulisho, sina vitambulisho. Wasanga umuntu yitaye kuba polisi ku rubibe. Ngo je Imana yavuze ngo nimunyugururire. Eti Mungu amesema eti nimunifungulie. Imana ikorana n'abanyabwenge. Mungu anatumika na watu ambao wako na akili. Beshi bagaca mu binwabi. Wengi wao wanapita kwa njia tofauti. Imana yambwiye ngo nze kuvuga ubutumwa. Eti Mungu amenipatia habari njema nende kuhubiri. None yaguhaye itiki yo Mana. Amekupatia nauli. Yaguhaye ico uzorira mu nzira. Amekupatia chenye utakulia njiani. Nabwo Imana ituma umuntu. Mungu hawezi kumtuma mtu atatiki bila hana tike. Nabwo Imana ituma umuntu ngo aze kugwa mu nzira. Mungu hawezi kumtuma mtu eti akufie njiani. Una munsi ngo Imana ikubwiye ngo genda ugurura ishenge. Leo Mungu anakuambia nenda ukafungue kanisa. Na uri magogwa ntacu ufise. Wewe uko masikini huna lolote. None ishengero ko giugurwa n'amafaranga. Sasa mbona kanisa linafunguliwa na pesa? Uchi ugenda gukoranya abantu tanguye kwiba abantu. Unaenda sasa kukusanya watu, unaanza kuwaiba. Ngo bikorane vya harambe. Eti mkutano wa mchango. Ngo nimuze ngo muchange twubaka ishengero. Eti njooni mtoe pesa kusudi tujenge kanisa. Na yote turakoresha igikorane cyo gutoza amafaranga. Na yote tumeshafanya mkutano wa harambe. Imyaka 6 irarangira. Miaka 6 inakwisha. Nuze wigera ukorera Imana ushaka gusega. Usiwahi kutamani kutumikia Mungu kitaka kuomba. Uzokorera Imana. Utumikie Mungu. Uziko kwa data byose byuzuye. Ujue ya kwamba kwa baba vyote vinajaa tena vipo. Kwa papa byose biruzuye. Kwa baba yote yapo. Ichurondera cyose kiri kwa papa. Kile chote ambacho naomba kiko kwa baba. Nka Noa gusa. Hata Nuhu. Ube nka Noa. Uwe kama Nuhu. Wemegwe n'Imana. Ukubaliwe na Mungu. Uwo uko iyo ngendo hindura. Uyo mwenendo badilisha. No musa abantu bagenda nk'ibivo. Leo watu wanaenda wanabadilika. Abantu basenga ni busanga bariko baratukana. Watu ambao wanaomba ni unakutana wako wanachambana. Abantu babaririmbye. Watu waimbaji ni busanga bankana. Ni unakutana wako na chuki. Ni busanga ni unakutana ibikorwa bakora. Matendo yao ambao wanatumika. Kashobora kuvuga ati none ujya numwe wamuririmbye kwa Mungu. Tauzu ukasema yule ni yule muimbaji wa siku ya Jumapili. Utarahinduka. Kabla hujabadilika. Utaragenda nk'uko Imana ishaka. Kabla hujatembea jinsi Mungu anavyopenda. Uzokwama wambaye ibishambara. Utabaki unavaa vinguo vya kuchanika. Kwa Yesu biruzuye. Kwa Yesu vinajaa. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Teo abaritego. Teo au anajiandaa. Kwa Yesu biragize gute? Kwa Yesu vinafaje? Biruzuye. Vinajaa. Yesu agusaba iki? Yesu anakuomba nini? Kuhinduka. Kubadilika. Yesu agusaba kuhinduka. Yesu anakuomba kubadilika. Ugende nk'uko Imana ishaka. Utembee jinsi Mungu anavyopenda. Kachusanga uno munsi. Unakuta mtu leo abantu bari mu ibohero b'ibisuma benshi n'abapastor. Watu wengi wako ndani ya gerezani, wengi ni wachungaji. Kandi baribye atakubabeshera. Tena wameiba bila kuzishia. Ukiye kurama tozo gasanga nukuri baranze. Ukienda kutazama unakuta ni kweli kabisa. Abapastor ari bisuma. Wachungaji wengi ni wamwizi. None bazosengera ibisuma byihane gute? Sasa utaombea wamwizi kusudi watubu aje. Turabanyamugisha. Tuko watu wa baraka. Uri umunyamugisha. Wewe ni mtu wa baraka. Ugurura ingabire yawe. Fungua karama yako. Hanyuma iby'Imana urabe ingene biza. Kusudi uone mambo ya Mungu gisi atakuja. Urabe ingene bidudubiza. Uone gisi atachemka. Ni mwebwe mugiye kugira makone yuzuye kwa mafaranga. Ninyi munaenda kuwa na makaunti yanajaye kwa pesa. Nabwiye abungere. Nimeambia wachungaji. Nabwiye abadiakoni. Nikamwambia washemasi. Nabwiye ishengero ryo. Nikamwambia kanisa lote. Mu myaka 2. Kwa miaka 2. Uzokorera Imana mukuri. Mwenye atatumikia Mungu kwa haki na kweli. Uwe muntu azobagenda n'indege zimbi. Huyo ndiye mtu atatembea na ndege
yenye thamani. Ni wazobagenda n'imodoka imeze neza. Ndiye atatembea kwa gari yenye thamani nzuri. Uno munsi uvuga ati uwo ni jewe. Leo utamke useme leo ni mimi. Uvuga ati ni jewe ngiye gutsinda ubukene. Useme ni mimi naenda kushinda umaskini. Ntabwo uzokwigera ubona ijuru ukiri umukene bizoba. Utaona ufalme wa mbingu ungari maskini. Umukene kugira azobona ijuru bizomugora. Maskini kusudi aone mbingu vitamsumbua. Ira mugenza ati nimbura umukene no munsi ugiye kwakira itunga mu izina rya Yesu. Mwambie rafiki yako kama wewe ni maskini ukabona umukene no munsi uratunga. Umukene maskini igihe uzogira abagenzi batanu b'abakene uzobupfuye. Wakati utapata marafiki watano wa maskini utakuna fariki. Bye. Kwa heri. Umukene uri kuramuha akantu. Maskini kama kuna mpateka kitu arabahukuye. Anatazama mahali unatoa. Echa shaka kuiha. Tuko pamoja. Turi kumwe. Echa shaka kugira gute. Kesha natamani kujipa. Ashaka kuiha. Anatamani kujipa. Umukene umuhaye inshuro zitanu. Maskini ukimpatia turu 5 aje rimwe ukamwima ituru ya 6 agendera gusiba. Akija turu ya 6 unamunyima basi anaenda na kuchafua. Uwo mwaka utarahera. Uyu mwaka kabla hujaisha. Abarimyi ndakeneye murime. Walimaji nahitaji mrime. Sinze mbona umuntu muri eglise atadandaza n'ivyema. Nisioni mtu ndani ya kanisa hachuzi hata karanga. Azatuma acuruza irengarenga. Basi achuze mchicha, intore, nyanya, itomati, tomate. Uvuga ati nije ngiye kuba umudandaza mu izina rya Yesu. Useme ni mimi naenda kuwa mchuzi kwa jina la Yesu. Niwe ugiye kubiki? Niyumvira ko ngata muntu adafise icyo akora ari nyuma yanje. Ninadhani hakuna ambaye mwenye ana kazi kwa nyuma yangu. Harimwo n'umwe atagira icyo akora. Kuna ambaye mwenye ana kazi. Mwishengero hari abatagira icyo bakora. Ndani ya kanisa hakuna mwenye sio mfanya kazi. No munsi ngiye kubasengera. Leo naenda kuwaombea. No munsi ngiye kubasengera. Leo naenda kuwaombea. Hii ndio tgarahera. Hii wiki kabla haijaisha. Hii nyene bitangura. Hii ambayo inaanza. Utangure kugenda nk'abagwiza tunga. Mwanze kutembea kama matajiri. Utangure kugenda nk'umuntu afise amafaranga. Mwanze kutembea kama mtu iko na pesa. Ubukene bugiye kubusiga ngaho mu izina rya Yesu. Kuacha pa kwa jina la Yesu. Tugiye kubanza gusengera umuntu avuga ati jewe sinabigenjeje nkuko Yesu yavuze. Tunaenda kwanza kuombea yule anasema mimi sikutembea jinsi Yesu amesema. Umuntu avuga ati jewe ndumva ivyo Yesu yageze. Mtu anasema eti yale Yesu amri zenye ameweka. Ndumva yambwiye ko ndamukorera sinamukoreye. Nimesikia kumtumikia lakini sikumtumikia. Yesu yambwiye nsengera abantu sinabasengera. Yesu amenambia niombee watu lakini sikuwaombea. Mbere n'ivy'Imana nari narabihevye. Hata kazi ya Mungu nimekuwa nimesimamisha. Wewe niwe ngomba manze sengere. Huyo ndiye naanza kuombea. Ivy'Imana warabihevye. Kazi za Mungu umesimamisha. Hanyuma Imana ikiguteza ivyago. Lakini Mungu akakupatia akakupiga fimbo. Uno munsi kurya n'ingorane. Leo kupata chakula ni shida. Uno munsi abantu birirwa baragwara mu muryango. Leo watu wanashinda wanapatwa na magonjwa ndani ya jamii. Wibaza ngo nibindi. Munafikiri ni mengine. Ivy'Imana ntibihebwa. Kazi ya Mungu haisimamishwi. Ivy'Imana ntibikogwa widoga. Kazi ya Mungu haitumiki ukinungunika. Nimba hari umwari mwanyaruke. Kama kuna umoja asimame. Unavuga ati ndakeneye Imana intabare. Mwenye anasema nahitaji Mungu anisaidie. Igarama zayo nari nazihagaritse. Karama za Mungu nimekuwa nimezisimamisha. Nye ivy'Imana yambwiye nari narahagaritse. Yale ambayo Mungu alikuwa ameniambia nimekuwa nimesimamisha. Hari umwanyaruke. Kama yupo asimame kwa haraka. Unavuga ati ndakeneye Imana intabare. Ivyayo nari narabihagaritse. Niwe ngiye gusengera Imana. Huyo ndiye tunaenda kumwombea Mungu. Unavuga ati ndakeneye Imana intabare. Aseme kwamba inahitaji Mungu anikomboe.
Uwo niwe ngiye gusengera Imana. Tunaenda kumwombea. Unyaruke winjire. Karibuni uingie. Amanzi no gusenga. Kisha tutaomba. Munavuga ati ndakeneye kuba umunayoti. Mtu anasema kwamba anahitaji kuwa mnayoti. Abo nabo turaza kubakira. Na hao tutawapokea. Ubwo umuntu avuga ati vy'Imana narabihagaritse. Mtu anasema kwamba mambo ya Mungu nilikuwa nimeyaacha. Ndakeneye Imana isubire nzamure. Nahitaji tena Mungu aniinue. Twumvise Noa. Umesikia Nuhu? Twamwumvise. Tumemsikia. Yabigenjeje neza. Aliyatenda vizuri. Nk'uko Imana ibishaka. Kama vile Mungu anahitaji. Nawe unyaruke winjire. Nawe karibuni uingie. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kumuomba Mungu. Wewe uvuga ati ndakeneye nanje ndabicemwe neza. Wewe unasema nahitaji na mimi niingie vizuri. Nari narabihevye. Nilikuwa nimeyaacha. Ntabwo nabigenjeje neza. Sikuyatenda vizuri. Hari ivyo ntakoze. Kuna mambo ambayo sikuyafanya. Ndabona ivyanje vyugawe nuko nazibiye biriya na biriya. Naona ya kwangu yamefungwa kwa sababu nimefunga yale na yale. Yeko asengera Imana. Naenda kuombea Mungu. Mana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Mana yacu. Mungu wetu iracyari ku ntebe y'imbabazi. Angari kwenye kiti cha msamaha. Iracyari ku ntebe y'imbabazi. Angari kwenye kiti za rehema. Wihute winjire. Harakia uingie. Numwanya. Muda. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Yesu angari kwenye kiti ya msamaha. Hari abantu benshi bafise ibibazo. Kuna watu wengi wana shida. Kandi ivyo bibazo tena hizo shida aribo bavyiteye, ndio wamejikokotea, nibo bavyiteye, ndio wamesababisha. Benshi bahevye ivy'Imana, wengi wameacha mambo ya Mungu. Nyenyeri z'Imana zirazima, nyota za Mungu zikazimika. Barabasenzi barabiheba, walikuwa waombaji wakayaacha. Barabaririmbyi barabiheba, walikuwa waimbaji wakaacha. Imana iciza ibiri vyao, Mungu kaziwia mambo yao. No munsi wo gusubira neza. Leo ni siku ya kurudi vizuri. No munsi Imana irindiriye wewe. Leo Mungu anakusubiri wewe. No munsi Imana irakurindiriye. Leo Mungu anakusubiri kugira ikugirire neza, ili akutendeye vema. Ntabwo Imana ishobora kukugirira neza. Mungu hawezi kukutendea vema ivyayo wabihevye, mambo yake ukishayaacha. Ntibikunda, haiwezekani. Ivy'Imana ntibivangwa, ya Mungu hayachangwi. Ivy'Imana ntibivangwa, mambo ya Mungu hayachangwi. Wabakorera Imana mureke dukorera Imana. Wakumtumikia Mungu acheni tumutumikie Mungu. Mungu abantu benshi bafise ibibazo. Leo watu wengi wana shida uko batamenye uwo bakurikira, kwa sababu hawakujua ambaye wanamfuata. Imana yacu Mungu wetu irashaka uyikorere, anahitaji umtumikie mukuri, kwa kweli, hanyuma uyisabe icyo ushaka cyo, kisha muombe unachokihitaji chote. Reka gushira hasi indirimbo zake, acha kuweka chini nyimbo zake, reka gushira hasi ibikorwa vyayo, acha kuweka chini kazi zake. Tugiye gusenga Imana, tunaenda kumuomba Mungu. Na abanyene Imana yarondera, ni hawa Mungu alikuwa na nawe wagiye uraburana mu mutima, nao ulipigana ndani ya roho. Urazi ko wabihevye, unajua kwamba umeyaacha, mugabo vyase kuva hasi, ila imeshindikana kwamba utasimama. Ariko wari kuva hasi no munsi, ila ungesimama leo, wari kuva hasi no munsi, ungesimama leo kugira Imana ikugirire neza, ili Mungu akutendeye vema. Tugiye gusenga, tunaenda kuomba. Data bujoma mushobora vyose, ngaba barafukamye baraje, Yesu nabasa, bari barabihevye, ingabire wabahaye bari barazicaritse, none no munsi barazihagurukanye, babanje gusaba imbabazi. Benshi bariko bahura n'ibibazo, abandi bariko bahura n'ingorane, kuko wari kubarondera kwiba ivyo wababikisha, none baremeye kugaruka ku rutonde rwawe. Data buje bababarire, reka amaraso yawe aboze abatunganye, ingabire zabo ndongeye kuzaza, reka barabasenzi bongere babasenzi, reka barabaririmbyi bongere babaririmbyi, reka barabavuga butumwa ingabire zabo zongere zake, amavuta ava mu ijuru reka buzure, reka buzuze ubugingo bwabo, reka Data buje aho bazoja baze bashingirwe n'intahe, nabababona bavuga ati n'abakozi b'Imana koko, imigisha yari yarazibiwe iyo ndayuguruye. Data buje reka ibiganza vyabo byongere gukora,
ndabahagaritse muri rya tongo rya Edeni hamwe bavuga databuja ngo aha niho umuntu akwiye kuba. Reka ivyamwa bongere babige, reka inzu zabo zongere zuzuremo ibyo kurya, imifuko yabo yuzura amafaranga. Urakoze kuvyumvise, tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mani bahezagire cyane. Mungu awabarikini sana. Barabaririmbye mu babaririmbye. Ambao mlikuwa waimbaji mwe waimbaji. Barabasenzi muje mu bikorwa byabo. Ambao mlikuwa waombaji mwende ndani ya kazi zenu. Tugiye gusengera abagwayi. Tunaenda kuombea wagonjwa. Tugiye gusengera umuntu wese mbagwayi. Tunaenda kumwombea kila yoyote anajisi ya kwamba ni mgonjwa. N'umuntu avuga ati jewe maze imyaka 10 naramugaye no musara muguruka. Na mtu anasema mimi namaliza miaka 10 nikiwa kiwete. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kumwomba Mungu. Imana yacu irakomeye. Mungu wetu anatenda. Ntabwo ingwara magonjwa mwigire ngaho imbere. Jongeni hapa mbele. Ntabwo Imana inaniwe no gukiza. Mungu hashindwi na kuponya. Izo ngwara zirigwa zibatwara amafaranga. Hayo magonjwa yanashinda yakiwabeba pesa. Mwihagararire. Msimame. Muhagarare ngaho. Msimame tu hapo. Izo ngwara zirigwa zibatwara amahera. Hayo magonjwa yanashinda yakiwabeba pesa. Uwo n'umudayimoni ngomba ndawica ubunyene. Huyo ni pepo unahitaji nimuue sasa hivi. Ngomba ndawice muri aya masegonda. Nataka nimuue kwa hizi sekonda. Imana irakomeye cyane. Mungu ni mkuu sana. Imana yirukana ingwara. Mungu anayekimbiza magonjwa. Yes. Zote. Tugiye gusenga. Tunaenda kumwomba. Wewe wumva bitameze neza. Wewe ambaye unasikia hayaendeke vizuri. Imana yachirakiza. Mungu wetu anaponya. Imana yachirakiza. Mungu wetu anaponya. Iyo ngwara ntabwo ariyo yariwe kukwica. Hayo magonjwa sio ya kukuua. Wari kugira Imana yiyerekana no munsi. Ilikuwa ni ili Mungu ajionyeshe leo. No munsi uza kuva ngaho widegenje. Leo utatoka hapa ukiwa huru. Data uje mwamushobora byose. Ngaba baravyagurutse baraje imbere yawe. Barumva bitariko biragenda neza mu bugingo bwabo. Ndategetse muri iryo zina mwami. Ndavuze ati reka bakire gukira, reka bakire gutabago. Yesu! Maraso yawe Yesu. Reka yuzure mu bugingo bwabo. Reka sore ahari umusonga. Umutsi utari kuratwara amaraso neza. Uwo databuja, uwo kibirenge. Ndategetse muri iryo zina ryawe. Ndavuze ati reka imitsi yose yongere gukora. Reka databuja imitsi y'amaso yongere gukora. Reka ubugingo bwabo bave ngaho bumva bidegemvya. Baze gushingira n'abandi bavuga ati hari Imana yo muri Nayoti yadukozeko. Ico tuzi ntubesha. None turategetse nk'abambasaderi b'ijuru. Turavuze ati muri segonda bakire gukira muri rya zina ryawe ryera Yesu tubisabye. Amen. Mwicarire. Birabaye. Eti yamesha birabaye. Yamesha timia. Mwakize. Mmeshapona. Teo tumwakie. Teo tumpokee. Ngiye gusengera abantu bashaka kugura imodoka umwaka utarahera. Kuombea watu ambao wanahitaji kununua gari kabla mwaka hujaisha. Abimoto murindire. Abashaka kugura imoto murindire. Wanaohitaji kununua pikipiki msubiri. Ngiye gusenga umuntu avuga ati ndakeneye kugura imodoka nziza muri uno mwaka. Naenda yuri anahitaji kununua gari nzuri huyu hapa. Umuntu avuga ati ndakeneye kugura imodoka umwaka utarahera. Watu anahitaji ninunue gari kabla mwaka utarahera. Uwo niwe ngiye gusengera mu izina rya Yesu. Huyu ndiye naenda kumwombea kwa jina la Yesu. Mwikomera amashi menshi cyane. Ndichapieni makofi mengi sana. Nabanyene. Ni hawa. Nayo wovuga ugoma wumva umenga biranga. Uona baki unasikia kama vinakataa. Naringa. Nilikuwa hapa. Hata mahera mvisi. Nilikuwa sina pesa. Ndahaguruka ndavuga ati ngeneye imodoka. Nikasimama nikasema ninahitaji gari. Mumeza ngahe? Ndani ya miezi ngapi? Amezi 3. Miezi 3. Abo twari kumwe barabizi. Ambao tulikuwa pamoja wanayajua. Haheze indwi imwe baranyibutsa. Palipoisha wiki moja walikuwa wakinikumbusha. Uwo mugabo George numvise ari mu Buganda. Huyu bwana George nimemsikia akiwa kwa Uganda. Ngo hariho benzi ngo wakire. Eti kuko benzi njoo uchukue.
navuze ati sawa, Imana iguhezagire. Nilisema sawa, Mungu akubariki. Kuko narinzi Imana nabisabye. Kwa sababu nilikuwa najua Hajija Mungu modoka si wali wa imani. ile gari sio wewe umenikabidhi. Yari Imana nari nategetse. Ilikuwa ni Mungu nilikuwa nimeamuru. Mahoro ati wewe. Naye Mungu kamkosesha amani. amani. Mukozi w'Imana keneye imodoka. Eti kuna mtumishi wa Mungu anahitaji gari. Ico mwatuye nico kibaba kuno musi mwizina ryawe. Unachokiri ndicho kitakuwa leo kwa jina la Yesu. Hari abandi bazishaka. Kuna wengine wanazihitaji. Mugabo ase kuva hasi. Ila wamekataa kusimama. Mwase kuva hasi. Mmekataa kusimama. Kumuvuga dutanguye gusengera abana urazavuga ngo tukianza kuombea hawa utasema nanje mana ngo ndimwo n'uburimwo. Na mimi nimo hapa humo. Utavyatuye n'uburimwo. Kama ukupokea wewe humo. Kushikanga. Kukiri ni kufika hapa. Ikibazo nuko nza mbona benshi ngo ndabatize. Shida naona wengi eti ni warazime. Sinzogutasavye kwawe. Sitakupa kwamba kwa Yesu biragize gute. Na Yesu amefanya nini? Kwa Yesu yanajaa. Hajya na Isaiah arayishaka mujya mu mutima pale na Isaiah na Uganga ujagumye yicaye. Ira amebaki ndazi mu bantu bashaka imodoka nziza na warimo. Mimi najua kwamba ndani ya wale wanahitaji gari na wao. Arimo ajya gumbare aya. Yumo. Nyarukanga. Tembea hapa. Wewe ushaka imodoka nziza. Wewe hauhitaji gari nzuri. Uraza mafyeri yawe ningene Unajua fyeri zako na jinsi. Wakiri imodoka nziza mu izina rya Yesu. Pokea gari nzuri kwa jina la Yesu. Nta muntu numwe ahagurutse. Hakuna mtu mmoja anasimama. Imana igiye kwima imodoka mu izina rya Yesu. Mungu anaenda kumunyima gari kwa jina la Yesu. Imana yo muri Nayoti. Mungu wa ndani ya Nayoti. Imana mwemangiye. Mungu ambaye mmemkubali igiye gukora ibitangaza, anaenda kufanya miujiza kuri mwebwe nyene, kwa nyinyi babandi bariko babona menga ntibishoboka, wale walikuwa wanaona kwamba haiwezekani. Imana igiye kubigisha iciye kuri mwebwe. Mungu anaenda kuwafundisha kupitia Imana ngorere iranyemeje ko igiye kubaha imodoka ninayemtumia ninakubarisha kwamba murabazi imodoka zizimvye, muende kuuliza gari za samani, ukazobona imodoka itarenze miliyoni 100. Ukiona gari haizidishi milioni 100, Imana yego hazupfe kuyakira, siyo Mungu akikupa ukufe tu kupokea, sio yenyewe unaambia. Niyaguha gatonyo uzupfe kubura gatemberera. Mungu akikupa kadogo ukatembereye tu. Ntuze wanke ico umuvyeyi yaguhaye. Usikatae ambacho mzazi atakupa. Mugabo uzovuga ati jewe Mana nari nasavye jipe. Ila useme Mungu mimi nimeomba jipe. Akadafuye kuba ndagatora. Akatuna kachukua. Mugabo ndarindiriye. Ila nasubiri. Data buje mwa mushobora vyose. Ngaba ndabatuye kumugisha. Barahagurutse bashatse imodoka nziza. Waravuze ngo ni wowe wo kubahisha amajambo, ndategetse muri iryo zina ryawe Mana. Ndavuze ati bakira amamodoka meza, amajipa ahagurutse ayashire mu biganza vyabo, ubahe n'impangu zo kwiyutahisha mwayo mamodoka. Ndasi imodoka rizoza gutaha bayiraze kuri leta mvyeyi no ku mashuri, ariko ndavuze ati nibakira impangu, nibakira impangu, nibakira impangu aho bagiye kuzitahisha. Turategetse Mwami muri iryo zina ryawe. Ndavuze ati imifuko yabo nize igera iburamwe amafaranga. Ndavuze ati n'igitoro umwaka utarahera, wavuze ngo dusengera igihugu n'indongozi. Ndavuze ati mu byo tuzosengera tubisengeye ubunye nivi igitoro guhera muri uko kwezi kw'icenda. Ndasi imodoka zisubira gutonda, nizugiye guhaba abantu databuja, ndase ko zizoza gutonda. Ndavuze ati nihaboneka igitoro mu izina ryawe Yesu Kristo. Imihora yose turayuguruye, tubisabye mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Imodoka zanyu nizo zizokwigira zikama igitoro. Gari zenu hazitokauka mafuta. Imodoka zanyu mugiye kuronka aho muzibika. Gari zenu munaenda kupata mahali pa kuziweka. Umviriza ndababwiye. Sikirizeni niwaambie. Kera natwe zamani na sisi nta byizigiro twari dufise. Hatukukuwa na matumaini. Ntabwo twari tuzi ko tuzogenda n'indege. Hatukukuwa tunajua kwamba tutatembea navyo. Mugabo indege uno munsi tuyifata nka tagisi. Ila leo navyo tunazipanda kama baskeri.
niwizera ukiamini ugiye kubona ibitangaza mu izina rya unaenda Yesu. kuona miujiza kwa jina la Yesu. Unaenda kuona miujiza kwa jina la Yesu. Tugiye gusengera umuntu avuga ati ndakeneye kuva mu gasuzuguro ko gupanga. Tunaenda kumwombea yule anasema nahitaji kutoka ndani ya kazarau kwa kukodi nyumba. Agasuzuguro ko gupanga karababaye. Zarau ya kukodi inaumiza. Mugiye kwakiraho muba mu izina. Unaenda kupokea pa kuishi kwa jina la Yesu. Imana igiye gukoresha ibisiga. Mungu anaenda kutumikisha vibombobombo. Mubone zizana amashakoshi y'amafaranga. Muone vikileta shakoshi za pesa. Bamwe muzovyuka muyasanga imbere y'umuryango mu izina wengine rya Yesu. mutaamuka mkizikuta mbele ya murango kwa jina la Yesu. Iyi Imana ikeneye kuguha. Mungu akihitaji kukupatia, ushobora kugenda ukaca usanga ibuye ry'inzahabu karitora. Unaweza kutembea na kukutana na dhahabu unairogota. Abo bose bafise amafaranga. Hao wote wana pesa. Ugiye ukababaza ingene bayarose ntavyo wogusobanura. Ukienda kuwauliza jinsi wamepata hawawezi kuambia. Ni bayarose kubw'amashuri menshi. Hawakupata kwa sababu ya masomo mengi. Abo bose birirwa rubaka ama etage. Hawatajenga magorofa. Nabwo bayubatse kubw'amadiplome bafise. Hawakujenga kwa sababu diplome wanazo. Bavyubaka kubera Imana. Wanajenga kwa sababu ya Mungu. Ngiye kugusengera Imana igukure mu gasuzuguro. Naenda kukuombea Mungu akuondoshe ndani ya dharau. Umuntu umwe akeneye ikinga aze ndamusenge. Mtu mmoja anahitaji baskeli aje nimwombeye. Ushaka ikinga aze ndamusenge. Anayehitaji baskeli aje nimwombeye. Harimwe abashaka ikinga. Kuna ambao wanahitaji baskeli. Ikinga. Baskeli. Ikinga urarizi? Baskeli unaijua? Unajua kutembeza? Wewe urazi ikinga? Unajua kutembeza baskeli? Ikinga ari. Urizi neza? Harijui. None usaba icyo utazi. Ikinga urarikeneye? Anahitaji baskeli. Wewe ikinga urarizi? Wewe baskeli unajua kuitembeza? None urarizi wewe? Unajua kutembeza baskeli? Urarizi? Wewe usaba ikinga na uyiwe. Unajua kutembeza baskeli? Utalitembeza kweli? Rega Imana icyo yisaba nikiguha. Mungu unachomwomba ndicho anakukabidhi. None wewe uzotwara ikinga go. Sasa wewe utatembeza baskeli, Sawa. Sawa. Makinga nzobasengera ejo. Watu wa baskeli nitawaombea kesho. Nikasengera bashaka impango. Acha niombee ambao wanahitaji bashaka kuva mu gupanga. Imana irambujije kutoka ndani ya nyumba za kukodi. Imana irambujije kwitatanga makingo no munsi. Mungu amenambia leo hatoi baskeli leo. Mugamo gishingo cikinga. Ila kwa kiwanja cha baskeli ngomba ndabasabira mamoto. Nahitaji niwaombee pikipiki. Ibahe bwajeho kuki. Mungu awape jeho kuki. Kajeho kuki mugatwara. Jeho kuki mwende nazo. Mu myaka 2 ndani ya miaka 2 navuze ko umukene wa nyuma nimesema kwamba maskini wa mwisho azobagenda na jeho atakuwa anatembeza jeho kuki. Kijya mwagomba mukoresha ikinga kile mlikuwa mnahitaji kutumikisha baskeli muze mugikore kaja kajeho kuki karapakira ile jeho kuki inapakia mzigo. Ndumva nta na mavuta mfise yo gusabira abantu amakinga. Nasikia sina mafuta kuombea watu baskeli. Amamoto jeho kuki murazemera? Jeho kuki mnazikubali? Nizo ngiye kubasengera. Nizo naenda kuwaombea. Nizo Imana ngiye kuzana. Nizo Mungu anaenda kuleta. Tuliko tunavuga ati Imana ikura agasuzuguro ku bana yote. Tunasema kwamba Mungu aondoshe dharau. Imana ikura agasuzuguro mu bana yote. Mungu aondoshe dharau kwa wana yote. Uwanyuma zahora tuma umukozi gusuma ku kajeho kuki. Mwisho awe anatumana mtumishi kuemea kitembea jeho kuki. Ivyasi mutuma jeho kuki aripakira. Munatuma jeho kuki ndio inapakia. Data buja mwamushobora vyose. Ndavuze ati muri rya zina ryawe nubaha Yesu. Ndavuze ati kura agasuzuguro ku bana yote mwa. Ndase gupanga mu bana yote. Ndavuze ati nibakira amaparasera yabo. Ndavuze ati nibakire kubaka amazu meza. Yesu reka ubikore nkuko wavuze ati cyo tuzogusaba cyose uzogikora.
ngabo bari bahagurutse bavuga ati barakeneye amakinga amwe, ariko databuja nta mavuta wampaye yo gusaba amakinga, ariko ndavuze ati zana amajeho kuki mwami. Uwanyuma navuze ku muboyi wiwe azohora atembera kuri jeho kuki, ndavuze ati bakira amajeho kuki, bakire bwa bumoto buto buto databuja, baze batembera ku abandi baze babukoresha mu mirima, bigaragare ko Imana yo muri nayo tari Imana, baze bavuga ati twarayibonye, urakoze ko byumvise, urakoze ko wabibahaye, tubisaba bw'izina ryawe ryera, amen. Amen. Mugende Mwende. Theo, shengero rimaze umwanya wicaye. Theo, kanisa linamaliza muda wikiketi, karibuni. Hanyuma muvyaguruke gatonye. Kisha msimame kidogo. Tugiye gusengera umuntu wese yashitse ngaha. Tunaenda kuombea yoyote amefika hapa. Umuntu ari muri iki kibanza. Mtu ambaye yuko ndani ya hiki kiwanja. Abahora bakwishyuza baze kukugurana mu izina ryawe. Ambao walikuwa wakikudai waje abahora bakwishyuza baze kukugurana mu izina ryawe. Walikuwa wakikudai waje abahora bagusuzugura baze bakukuramutsa ambao walikuwa nakuzalau waje kukusalimia. Databuja mwamushobora byose, uri Imana nziza, wavuze ngo ugomba wubahisha abana yote, wazanye ijambo ryawe ryiza, wavuze ngo Nowa yabikoze byose nk'uko wabigeze. Reka databuja nawe ubigere babikore neza nk'uko wabivuze, hanyuma bakure kwa gasuzuguro. Abahora bishuzwa bakire kudatabuja gutanga amadeni nabo bishuza abandi, abahora baburara, abahora bigopesha ku ibotike, reka databuja nabo bakire amabotike yabo atangure kugopesha muri iryo zina ryawe yo gukora ibitangaza, tubisabye mu izina ryawe ryera, amen.